Allin punchay munasqa kuyamasi. Tapuy munaygi kunandia. Ganta puhlay gustasuygichu? Ari ichari. Tukuytapis gustawanchis puhlay pelota hayt'ay basketbol nisqa. Chaypitaq noqanchik ganay munanchik atipaspa contraryunchikta. Chayta noqanchik ruwaspa kusikuyta tarinchik ichari. Señor kunandia willawanchik qillqasqanpi imaynatakay pachapi sapa cristiano pullasanchik atipaspaña contraryunchikta. Chayta cuentawanchik kay libro de Romanos capítulo 9 versículo 4 y 5 ninkay hinata. Payguna kangu israelitas pikunatachus Dios wawasninpaq riqsikaporqa. Paygunamanta hatun ayminta qorqa. Tratuta paygunawan ruwarqa. Chanta paygunaman qollarqataq leyta templopi Diosta yupaychayta imatachus qonanta nerqa chay imastawan. Ajinaga payguna ñawpatataspa mirayninku kanku. Aychamanta hinata paykunaman Cristo hamorqa. Payqa tukuy ima kaq tantapis yupaychaspa karqa paykunaman. Ajina kachun nispa. Munasqa kuyamasi, kaypi cuentawanchik imaynata kay pueblo de Israel nisqa chillasqa karqa Jesucristuwan. Paytaq paykunaman templota qorqanku chay chunka mandamientos ninta leyninta sumaqta haych'anankupaq. Tukuy imata rikuchispa karqa haywarqa porque wawasninta hina payqa rikuchirqa. Ari kunan tiempopis noqanchik munasqa kuyamasi Diospaq wawasnin kanchik. Chayrayku imaynata ñawpapi Israel atiparqa tukuy tentacionesta noqanchispis kunan tiempo atipayatinchik. Porque Jesucristo puqyanña noqanchikpaq. Porque Jesucristo wañunña crucificasqa noqanchikrayku. Chaypitaq payqa atiparqa enemigunta Satanasta. Manaña qanpuk yanaykichu tiyan manchayri aceptanayki tiyan sonqoykipi Jesucristuta Salvadorniykita hina. Chaya chaywan munasqa kuyamasi kunandia kallpachakuna Diospaq yanapayninwan kanachik.